uzoya la ngaphansi kwe-video ungene ku-description uklikhe i-link izokukhiphela la bese udownloada lesi sithombe free download bese usisave kwikhompyutha yakho. Mase uvulela uBlender uzoselecta yonke into ngo-A, X, udelete. Unlike before la sifake khona isithombe senza khona imark, uzopressa u1 uya ku-front view bese uthi shift A, uthi image, uthi reference. Esami ngisave kuma-videos ku-Blender, kuma-refs. Nasi isithombe ngisifunayo ngithi add empty image bese uza la kwi-move tool usinyuse kancane kube ngathi sihlala lapha kwalo line lo, but bese uza ngala eceleni uthi uhlehlisa siye emuva uphinde uthi press 1. Then mawuza la kuma properties uklikha la ezansi la ngathi isithombe khona, uklikhe uchecke u-opacity and then buse uyawunciphisa u-opacity walesi sithombe. And then from there uzoya la phezulu kwi-outline sehlise lo kancane, uzoza la kwi-outline uklikhe la kuno-filter khona and then uzo-checka le arrow le engathi mouse and then buse uyiselecta la. Lento le yenza ukuthi yena mayiselectiwe kanje ungakwazi ukuselecta into engaphansi, kodwa mayenziwe kanje ukwazi ukuselecta, yabo, on off. So sizoyiklikha just ukuthi singakwazi ukuselecta lesithombe and then sesobe sesenza-ke lelo khunga le wine glass. So uzothi shift A, u-add a mesh, u-add circle bese uya ku edit mode, uya ku-edit mode uthi scale, uscale. I prefer uqala lapha phezulu bese ngehla nayo, so ngizosebenzisa i-move tool ngizoyinyusa ngithi just ngizoqala la ngizothi scale, sithi exclude Z bese sithi scale just uthi kulingane lapha amakhona lawo 2 bese sizovula u-X-ray mode siselecte la ezansi, siyadraga selecte. Le i-tutorial yesibili after leya yama-beginners, so ngeke ngilokhu ngihamba kancane, so I hope ukuthi uso-catch up kwezinye izinto. So E to exclude, Z ukwehlisa, ngizobeka nje la kulo layini bese ngithi scale. Isithombe sami ngathi uyasibona seceleni, so ngizothi A ukuselecta yonke into makuthi akuqondene la, ngise eceleni just kancane then bese ngiyaselecta lo ngithi E, Z ngilethe la ngithi scale bese ngithi E to exclude, Z ukusa phansi ngilethe la, so isithombe sesukutsheke sona ngeke. Then bese ngithi E, Z ngisa la ezansi just maqondana nalo line lo and then bese ngiyascale up kancane. So la uyabona ukuthi kuthe kwase kwehla ukuthi before kuzokwehla nje. So into engizoyenza ngizothi E ngithi scale, ngiscale up kancane, ngithi E ngithi Z ngehlise kancane ngithi bese ngithi E ngithi scale, ngidonse all the way ukuthi lingane nalama edges, ngehlise just kancane ngithi ngiphinde ngiscale futhi. Okay, so lelo khunga yami ayihambi straight kanje ngathi inaleya curve nyana, so ngizos control R ngifake i-edge la then bese ngiyayinciphisa kancane, ngiyayehlisa just kancane then bese ngipress u-Alt ngiselecta le edge le ngithi E, Z ngehlise ngize la then ngizothi E bese ngithi S ka scale just kancane uku-edda, yabo, just and then ngithi 1 bese ngithi E scale, ngiscale down nothi izihlangane and then bese ngiyayidonsa kancane la iyanyukise kanje and then bese ngivala le mbobo le ngokuthi Control plus F grill fill sike samsebenzisa before then 1. Ngifuna ukusotha into yalapha athi ake ngiyenze ngithi scale
ngize la ngithi scale, lana kakhulukazi ngithi scale. Okay, and then sengizoza la kuma modifiers ngizo adda I subdivision surface. So iglass yami ibe ukuthi aqondene kahle ibe skin kancane kodwa, so ngizo selecta labo bobabili ngithi scale, ngizothi shift Z ukuze ingascaleki along uZ ilo yaphambili. So ngithi ngizo add enye la just kancane loop, just kancane nala add enye sithi scale. Yeah, maybe not le. So I-selector, upress X instead of ukuthi uthi delete edges, imesh yakho izosala sicishe u-X-ray izosala ingena ama-faces. So mase umselectile uzothi X uthi dissolve edges, then kuzosuka ke leya edge leya. Print sithi 1, sibuyele ku-X-ray mode. Lana ngifuna ukunciphisa just kancane, ngizothi control R ngithi nciphise just kancane bese ngithi control B to bevel it, bese nginyusa i-mouse, isondo le-mouse just ku subdivide ka-4. Yeah, sengi-happy. Then la kuma subdivision ngizo u-level viewport ngizonyusa ngithi 2. Okay, and then angisezomsebenzisa lo kwamanje cishe S-ray. So sengizothi right click shade smooth, yabo. Kodwa la phakathi iyahamba all the way kunembobo lapha, so ngifuna uku-adda ilokhunga i-thickness la kancane nje ukuthi kanje kungabi sharp kanje. So ngizothi tab ngithi alt ngiselect yonke le ringi ngithi E S to scale ngithi kancane just nje kangaka ya ngithi 1. So ngiyadinga ukubuyela ku-X-ray mode ngala X-ray mode. So ngizoyehlisa ihambe izojoyina le curve la, ngizolokhu ngehlisa kancane nge-extruder maqondana nalaba. So ngizothi E Z ngehlise ngiscale kancane nje just kancane, ingadluli kakhulu. E Z siphinde scale kancane. I feel like ngiyenza uqinisa kakhulu ngaphakathi yazi, but ke asiphinde futhi E Z scale, ngihambisa maqondana nalo line lo, ngizoyishintsha nje sila E Z uthi scale, and then size la E Z ngizoyibeka la just la ngayiqondanisa phansi ngithi scale, and then bese ngithi E Z bese ngizothi scale ngithi ukumehlisa kancane, yabo. E Z okugcina nci bese ngithi scale, ngicishe X-ray ngithi control F grill fill. So usmooth yana but ngathi akekho smooth la ezansi, yabo. I think it's because ngenze ama edges amaningi. So ngizocima lo, ngizoselecta lapha nendawo kuma modifiers. I think i-reason lo bawu-2 ngifaka ama edge awu-2 ngephutha la mina. So ngizothi X dissolve edges nazoke. So amalokhu ngami la i-thickness yami la ayikho smooth kahle, yabo. Iglass ngathi uyabona ukuthi hayi, yabo, ku-sharp ilento le. So ngizothi tab control R nginyuse just ukusondeza eduze, nangala ngaphandle control R nginyuse just ukusondeza eduze, bese ngivula ilokhu subdivision yami, yabo, i-right. But sengathi ngisondeza kancane G times 2 G just uyisondeza kancane lapha phezulu. Ngiselecta nale ngo alt G ngithunyusa kancane
So into ebesiyenza before sifike sa-edda i-plane sathi shift A, sa-edda i-plane sayiskela up, sayinyusa ngala ngenkathi senza imark, sayifaka ukhala, sa-edda ama-lights one by one, but ngeke sikwenze lokho njengamanje. Into esoyenza la ngaphansi ku-description uzothola enye i-link ezokukhiphela kule website le ibhalwe ukuthi extensionsblender.org. So kuyona uzothola lento kanje, uzoya ngala uklikhe uget add-on, uklikhe lapho. Ungayidraga lento ubambe la uhambe uyoyibeka ku-Blender, but ukuze ingaconfuse iklikha udownload, and then bese-ke uyayifaka la uyifaka khona kwikhompyutha, then izodownloada i-103 kilobytes, so incane kakhulu. And then ku-Blender uzoya ku-edit, uye kuma-preferences, bese uya kuma-add-ons. Lana uzofike uklikhe khona le arrow ebheke phansi ngala, uklikhe yona uthi install from disk, and then uzobe usuya la udownloadele khona le add-on. Mina kuma video ku-Blender nansi la ikhona, so awi-unziphi, uzoyithola kanje, uyiselecte bese uthi install from disk bese uyifaka. Izongena la ikuthiwa i-quick lighting environment, nansi sikhona. So sengizovala la ngithi close, or into engizoyenza kuqala, buyela uthi edit preferences. So since sengi-installile angifuni njalo every time ngivula uBlender lokhu ngenzana nento efanayo, so ngizoklikha la bese ngithi save preferences. So every time ngivula uBlender izobe sikhona lento le save preferences. Ngiklikhe la, ngize ngala, ngishintshe u-Eevee ngimuse ku-cycles. So yengibhebhela njengamanje ngizoya ku-tools, khona lento le ekuthiwa filter add-on, i-uncheck because ibuye ibe nenkinga, uncheck if icheckekile kuwena. So ngizoselecta u-cycles, u-viewport ngizofaka u-50, ku-render ngiklikhe u-denoise, ku-render ngizofaka u-200, ngiklikhe u-denoise. Makuthi unayo i-GPU uzoqala la kuqala uthi CPU compute qala, and then bese kuthi uchecka u-use GPU, sipresse u-N ukususa lento, and then size la khona la kubhala usini khona, size la usini, mawuya la ezansi khona u-quick environment lighting, yabo. So uzoklikha la wena ukuthiwa add environment, and then add, usu-edile, and then yonke lento ade siyenza manually isivele bayi-edda la. So into ozoyenza siza lana manje ezansi, right click, uchoose u-vertical, uzombeka la eceleni. So sishoda ngecamera, into esishoda ngayo, so shift A, sifake icamera, ihlehle size emuva kancane, just kancane, yabo. Ihlezi ngena ibhekele eceleni, so press u-N, size ku-items, so qale sithi 0 la, and then la ku-Z sofaka u-90. Yenze njani manje? Wathi ngibo? Wait. Yeah, sofaka u-0, sofaka u-0 since siku-Y kanje. Then lana singala sothi viewpoint, siklikhe camera, sisuse longa la, sipresse u-T, sithi zoom in kancane, and then lona somnyusa kancane nje, just kancane, bese sithi zoom in kuze ilukhunga iglass yethu ibe lapha nendawo, and then seso scrolla size ngala, siklikhe la u-rendered view, yabo. So ikhanyiseke kahle, yabo. Lo sesenzela umsebenzi wabalula, sadinga manje u-add ama-lights one by one, but kule case kuphela la uthola ukuthi sine-object eyodwa phana nendawo and idinga ukuthi ilayithwe ama-light, yabo, kuleyo case kuphela. But if sinento ehambayo emuvayo, then sidinga ukuyilayitha ngendlela ehlukile. And then lona sesomselector, sesifuna umenza manje ke ebukeke njengeglass, yabo. So nyusa nje just kancane, select icamera kuqala, sizoselecta la camera ezansi, size ku viewport display,
la ku 0.5 sifake u 0.99 just ukuze kuzobukeka kancane. Siklikhe laba bowu-2 ukususa yonke lento, and then sesifaka ama-materials ke kalona ke manje. So sizoshintsha la sithi shader editor, sithi new. Okay, so lo asimdingi, so mdelete, press udelete noma upress u-X uzodeletheka, bese uthi shift A, uze la ku-search uklikhe bese ubhala u-GLASS, uselecte uGlass BSDF, and then bese udonsa lona uzomfaka ku-surface, and then usunoglass yakho, but ibukeka ingekho realistic, so uzodlala ngalona around, yabo udumuthi. Kubuya ungconywana la, but angithandi ukuthi ngathi awubonakala umlenze wayo la. Mhlawumbe ngizothi ngehlise ukhala la kancane, just kancane, just kancane, or you can give it any color kahle kahle. You can give it any color, or else ushintshe le number le, uklikhe kuyona, uyidrag around. I think la ku 0.6 ibukeka ingcono for mina. La iyabheda kakhulu. So around u-1.1 wehla uya phansi uya ku 0.6, yabo ikunika that realistic feel elokhunga iglass. But if ubuya lapha nendawo, just make sure ukuthi laphana ke ayilokhungi, ayibuye ngathi ya disappearisha. So ngizoyinika nje just ukhala o-reddish kancane, yeah. So yeah, na iglasses sesiqedile, sengizothi 0, yeah. And then from lana sesingayirender ke ilokhunga isithombe sethu, render image, then here we go. Then so image save, bese ke uyosave la ufuna ukusave khona. Ngizoya kuma videos, ngene kuma folder ami engisave kuwona, and then bese ngiyabhala ngithi glass, then bese ngiyisave ke. So mase ngibuyela ku computer yami, nasi isithombe sami engisenzile. So usune glass yakho ke.